Dragi građani, danas 7.2.2024. godine na plenarnoj sjednici u Europskom parlamentu ovdje u Strasbourgu, nakon vrlo brze procedure sa malo vremena za odgovarajuću javnu raspravu i analizu posljedica, sa 307 glasova za, 263 glasa protiv i 41 suzdržanim, izglasan je zakon u obliku najstrožem, a to je uredba. Dakle, uredba o biljkama dobivenim određenim novim genomskim tehnikama te hrani i hrani za životinje od njih. Glasovanje je prošlo slično kao i u srijedu 24.1. na matičnom odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, čiji sam punopravni član. Radi se o prijedlogu značajne deregulacije genetski modificiranih organizama, konkretno biljaka i hrane dobivene od njih. Iako se Hrvatska proglasila zemljom slobodnom od GMO-a, uz ovaj zakon to više neće moći ostati. Za početak napravimo kratki uvod. Dok su u SAD-u GMO usjevi vrlo rašireni, na europskom kontinentu gotovo da ih nema, a skoro svi su u Španjolskoj. Naime, nakon što je GMO odobren direktivom iz 2001. novom direktivom iz 2015. omogućeno je da će zemlje članice odlučiti hoće li ili neće ograničiti ili zabraniti kultivaciju GMO nasada, nakon čega se čak 19 zemalja i regija izjasnilo protiv uzgoja GMO na svom teritoriju. Kod stavljanja pak uvozne hrane na zajedničko tržište, proizvodi moraju proći prilično strogu proceduru Europske agencije za sigurnost hrane, EFSA, u 4 koraka. Procjena rizika, odobrenje, sljedivost i označavanje. Ako dođe do odobrenja, predviđeno je i praćenje proizvoda. To se odnosilo na sve genomske tehnike, ali su u međuvremenu tih 20 godina razvijene tzv. Nove genomske tehnike, NGT, pa je industrija počela tvrditi da taj zakon i stroga procedura se ne odnosi na taj NGT. Međutim, Europski sud pravde je 2018. godine svojom presudom rekao da to jesu GMO-i i da se postojeće odredbe odnose i na te tehnike. Sud je tada također utvrdio da se povezani rizici za okoliš i ljudsko zdravlje ne mogu sa sigurnošću utvrditi. Industrija je vidjela da tu neće moći progurati svoju agendu i zato su se nedavno sjetili nove genomske tehnike regulirati skroz novom uredbom i da se tako razdvoji stara GMO tehnologija od nove GMO tehnologije. Europska komisija je to pristala odraditi za njih i napisala je ovaj današnji zakon. Komisija niti ne tvrdi da ono što nastane novim genomskim tehnikama nije GMO, ali svejedno ide u ovu deregulaciju i izuzeće od sigurnosnih mjera, u potpunosti napuštajući princip predostrožnosti kojeg se dugo držala. Ova današnja uredba o kojoj smo glasovali se bavi mutagenezom i cisgenezom, uključujući intragenezu. Ideja uredbe je da se izjednače biljke nastale novim GMO tehnikama sa konvencionalnom poljoprivredom, ali cinizma ali ne i sa ekološkom poljoprivredom. Uredba razlikuje dvije grupe GMO NGT biljaka. Biljke nastale genetskim inženjeringom, a koje bi mogle nastati u prirodi u dužem vremenskom periodu ili metodama kao što je križanje, spadaju u kategoriju 1 i izjednačavaju se sa konvencionalnim biljkama. I za njih ne treba raditi nikakvu strogu proceduru ili provjeru. One se zovu još i NGT1. S druge strane, biljke nastale genetskim inženjeringom, a koje ne bi mogle nastati u prirodi i na konvencionalan način, spadaju u kategoriju 2. I njihovo odobrenje bi slijedilo dosadašnju strogu proceduru kroz EFSA, iako sa oslabljenom i ubrzanom fazom procjene rizika. Zovu se i NGT2. Kriteriji jednakosti genoma, to da su prirodna i umjetna biljka genetski iste, nije garancija sigurnosti, već treba uzeti u obzir i proces kojima su te biljke stvorene, odnosno nastale. Dakle, izjednačavanje kriterija nije znanstvena stvar, nego politička. Veliki problem predstavlja činjenica da često nema načina da se utvrdi je li neka biljka nastala prirodno, konvencionalno ili novim genomskim tehnikama. Problem leži u činjenici da u prijedlogu ne postoji obaveza objavljivanja metoda identifikacije, niti postoji sljedivost za većinu NGT-ova u prijedlogu komisije, a poljoprivrednici i uzgajivači ne mogu pokazati koje sjeme koriste. Nepostojanje metoda identifikacije znači da poljoprivrednik i uzgajivač nemaju načina dokazati da koriste konvencionalan uzgoj, na primjer križanje, a ne patentirani izum u slučaju da su tuženi za povredu. Zamislite situaciju da neka kompanija nađe neku prirodnu biljku, utvrdi njezin genom i onda tvrdi da su baš oni napravili istu takvu biljku novim genomskim tehnikama, te na temelju toga patenta kojeg imaju tuže sve one koji koriste tu prirodnu biljku. Tu imamo sraz velikih korporacija i malih proizvođača koji tu bitku bez zaštite države i zakona sigurno gube. Usvajanjem ova uredba omogućava tvrtkama monopol čak i nad varijetetima koji bi potencijalno u prirodi nastali spontanim mutacijama ili križanjem od strane poljoprivrednika.
Onemogućila bi se razmjena među poljoprivrednicima, došlo bi do kontaminacije prirodnih vrsta, te i poljoprivrednicima oni bi bili snažno vezani za proizvođače sjemena i sadnog materijala. Europski parlament, nasuprot komisiji, doduše u ovom zakonodavnom procesu traži zabranu patentiranja NGT proizvoda. Ali to nije rješenje jer bi trebalo promijeniti Europsku patentnu konvenciju, a nema garancije da će se to uopće dogoditi. Parlament je u zadnji čas zatražio i obavezno označavanje svih proizvoda od biljaka obje kategorije, i NGT1 i NGT2, ali konačan oblik zakona nije poznat jer je sada na redu vijeće i pregovori. Nadalje, tu je i problem biljaka otpornih na herbicide, što implicira povećanje upotrebe herbicida, te biljaka otpornih na štetnike, koje u stvari proizvode pesticide. Sve ovo ima izrazito negativan učinak na poljoprivrednike, građane i prirodu. Nakon ovog pregleda današnjeg zakona, evo i nekoliko riječi o mojem političkom stavu i glasovanju. Moj je stav da za nove genomske tehnike treba u najmanju ruku vrijediti ista pravila kao i za stare genetske tehnike modifikacije, da svatko odlučuje za sebe što će saditi, kupovati i jesti. Građani i poslovni subjekti imaju pravo znati ima li NGT-a ili novih GMO-a u njihovoj hrani i opskrbnim lancima. Naravno, ne može i ne treba i ne smije Hrvatska određivati Španjolskoj ili Češkoj što će saditi, kupovati ili jesti. Svaka država mora imati pravo ograničiti ili zabraniti NGT kategorije 1 i 2 na svom teritoriju, takozvani opt-out, kao i stare tehnike genetske modifikacije ili bilo koje buduće tehnike koje bi se mogle od nekuda pojaviti. Ne smijemo si dopustiti da nam bilo tko nešto nameće. Također, vrlo je bitno potpuno označavanje i transparentno za cijeli NGT, obje kategorije, kroz cijeli opskrbni lanac, od sjemena do konačnog proizvoda, na policama trgovina, od sjemena do stočne hrane, od proizvođača hrane do trgovaca hranom na malo, kako bi se zajamčila sloboda izbora za sve poslovne subjekte, hoće li koristiti nove GMO-e u svojim proizvodima, kao i za građane i potrošače koji moraju moći odlučiti žele li GMO u svojoj hrani. Smatram da će takav izbor i označavanje građana, kao i do sada, takve proizvode jednostavno odbaciti. Protiv sam da se poljoprivrednici vežu uz velike proizvođače sjemenskog materijala i ucjenjuju na taj način. Proizvodi bez GMO-a, a pogotovo proizvodi ekološke i organske poljoprivrede, moraju biti važna konkurentska prednost hrvatske poljoprivrede i proizvodnje hrane kako na domaćem, tako i na stranom tržištu. Da zaključim, izglasavanjem ovog zakona otpočinje još jedan novi masovni genetski eksperiment nad stanovništvom, građanima i potrošačima, ali i cijelom prirodom i biosferom, koja će biti nepopravljivo kontaminirana genetski modificiranim materijalima. Obvezati sve države članice na korištenje genetski modificiranih biljaka u poljoprivredi je jednostavno zločin sa nepoznatim posljedicama na zdravlje ljudi i okoliš. Glasovao sam protiv ovog zakona i glasovat ću protiv svih sličnih zakona, a razloga za reviziju hrvatskog članstva u EU je sve više. Hvala.